ke le tamisha ke le locha go semoya ka ngaka Makgabo ke tlo kgopela gore le dule le nna mo re tlo dira reading ya rena ya thudi ya this week ke weekly prediction molaetša wa beke le gono ke tlo šomiša dikarata le gono ke tlo šomiša madice ke a šomiša mo ga se a ile gore ke a šomiša karata ola jaaka badimo ba ka mangwele a ka ga ba dumele ke kore ke tša dilo tša tshwana di-pictures di-video godimo ga dilo tše le gore ke šoma ka tšona ka tsela ya semoya like ditaola itse no dilo tša badimo di a hlomphiwa so dilo tše le gore ge motho a se tša tlile ke šomiša tšona go consult ka ba dikarata ka ba ditaola completely a se dilo tše le gore ke di šomiša online go di-video tša di-YouTube jalo le jalo okay so ke tlo kgopela le subscribe le like video ya rena le khotle monana owe and then le share di video tša rena le batho ba ile gore la barata ba ile le tswa di tla ba tšela mogola okay ke tlo thoma ka wena monga ditaba molaetša go khwetšago mo o etša go mangelo o kwa gore go tlo ba le polelo mo go wena godimo ga gago this week go tlo ba le polelo so polelo ye ke polelo le gore ya mana le wena go ba ya ma wena ga se dilo tša go tshwenya ga se dilo tša go lapiša eno ba go ba bangwe e ka ba ntho ya gore kgotšele gore go na le presentation o swantse o e dire mmerekong o seke wa tšhoga o be ready badimo ba gago le mangelo a gago ba na le wena on your side ba tla tloša letšhogo ba tla go fa maatla a gore wena o face batho ba ile gore ba tla ba dutše mowe ba go lebeletše ka matlhong ba o theletše go dira that presentation but it is going to be a success e ka ba meeting o ile gore mohlomongwe o attenda wa mohlomongwe o share ba re batho ba tla ba o theleditše ka meeting owe ba tla kore batho ba tla ba le gona ba attendile that meeting ba tla go theletša ka respect o se kwa tšhoga le ga tete ge ile gore ke meeting o le gore o attendile and then go na mo ile gore o tlo botšišiwa dipotšišo ba nyaka update from wena o se ka tšhoga e ba ready ke preparele for that meeting ba bangwe lo attenda di-workshop go ra gore go na le mo ile gore o tlo ba le communication e tlo bang gona o ra gore o communicate kore through chakra gago e bulege e be activated e be purified like o se ka ba le letšhogo mo ile gore ga o kwešiše botšiša dipotšišo ba kgone go tlhalosetša o se ka ba le dihlong tša go botšiša dipotšišo o se ka ba le dihlong akere ka ka la re tla ba le ka re ga batho ba bangwe so communication e tlo sepela gabotse this week ba re e ba ready for yona ba bangwe maybe ba tlo le bitša for di-interview e ba ready for that interview akere o se ka ba le letšhogo okay and then ge ke tsamaya le tšona ke lebeletše mangelo le badimo ba gago ba lla ba re wena o goga maoto when coming to ditaba tša bona o goga maoto when coming to your purpose wena go na le a purpose e le gore o itletše mo lefaseng so mangelo ya gago ka neko batla go wena ba nyako go guide ba go botša gore you need to do 1 2 3 purpose ya gago ke 1 2 3 but wena ga o ba kwe go ba ga o ba theletše go ba wa lebala o seke wa lebala e ba ready for melaetša wa tša go mangelo a gago tlogela go goga maoto ga ba dira so dira ka yona tsela ene uwe okay and then ke ntse ke tsamaya le tšona when coming to mabaka ditšhelete ba re tšhelete ya gago e blokegile mabaka ditšhelete ga a sepela gabotse o tlo kgotše le gore o lusa tšhelete e ntšhi matšatši a lekgono goba o šomiša tšhelete bošaedi goba tšhelete ya tsena ka seatleng mara wa fetša wa e spenda ka mokgwa le gore o bo sa tshwanela gore phafara the money is gone o šomišitše bošaedi ga se o dire budget ya gago make sure gore o be le budget every month o dire budget ya gago tse gore okay dilo tša bohlokwa keng madulo ge bane mo ke dulang gona ke a rentiša ge bane ke dula ka motseng wa ka ke santše tšhelete ya patela metsi be gona mehlagase ko dilo tša bohlokwa wa fetša wa tla dijo wa fetša wa tla dikoloto jwale le jwalo and then wa fetša wa tša ye ka šalanye wa etsa gore o beya something ka bankeng e le gore go ka ba le any emergency and then wa tsa gore a ona bothata o tlha o tshwere ke stress gore ko kgopela mang ko adima ke mang akere ba re mabaka tšhelete a ka ba tswalelegile this week akere ke ntwela gore ka mehla go ka kgotšele o šomiše tšhelete bošaedi o se ka napa wa ke petha walla wa complaina kore wena o swantse o learn from your mistakes o bone gore okay kgwedi ya go feta ke šomišitše tšhelete bošaedi ke dirile dilo tše ke sa tshwanama ke di dirile kgwedi e be e re ke be bohlale ke dire budget ya ka ke šomiše tšhelete ka ga bohlale tšhelete ke energy
tšhelete ke energy, so re santse re šomiša ga botlhale, re šomela ga bohloko, re santse re hweditše re šomiše ga botlhale, re se ke ra no spenda ya phatlalala. Ka nako nngwe batho ba kgona go dira manaba a gago, ba kgona go dira moleko mo go wena spell sa gore wena ka mehla tšhelete ge e tsena immediately santse phatlalale, kore wena a o nyako bona le sente e le ka bankeng, wena o nyako no phela o bona di-00 goba di-minus ke ntho o nyako e bonang. So ke ntho e le gore ba e dira. Learn from those things. Ke putšo nna why ka mehla wena o gola today before tšatši le subele wena ga o sana selo ke di-00 ke di-minus, ke putšo nna why. So o leke gore o eme ka maoto o lokiše taba yeowe, o tsebe gore ke moleko ntowe ke di-hacks selo tšowe a kere ke blockage e tšwa go mana ba gago, ba swabiše lokiša dilo tša bophelo, ba šale ba swabile, ba buša ba re dilo tše ka moka tše ba di dirago mana ba gago ga se taba ya lehloyo, ga se taba ya jealousy, ba re ke good versus evil, goba nka no re evil versus good, ke ntwa ya semoya re hweditše, but then we need to protect ourselves from yona, re protecte dimpho tša rena, re protecte dilo tše re nago le tšona, re protecte bohlale ba rena from yona darkness yeke. So gona batho ba ile gore ba tla mo lefaseng e le gore ba tlela go šomela mmušo wa lefifi, ba belegwa ka ra di-family tše le gore ba practice dilo tše le gore di sepšana le mmušo wa lefifi. So ke mmereko wa bona, ke purpose ya bona batho ba uwe, and then wena purpose ya gago ga se ya lefifi, ke ya go berekela kganyeng. So o tsebe gore o tlo le phela kona le di-attack from batho ba le ba go berekela lefifi, then o swanetše gore wena o make sure o ke protect, o ke tšhireletše, and o tšhireletše le batho ba bangwe. Okay, so a se taba tša gore ke mona or ba targetile wena, no, ke mmereko wa bona, ke purpose ya bona. Ba buša mangwele a gago ba re go na le attack e serious ya go tšwa go manaba a gago, manaba ba gare ba go foša ka dihlare, ba gare ba go leka, ba romela di-monitoring spirit jwale le jwalo. Go tseba gore wena o dirile cleansing ya gago o ga botse mo mmeleng o se ka wa tshwenyagala ga tee, ba tla no fela ba leka mare ba tla palelwa, mara go tseba gore wena o motho e le gore o no phela fela ga o nko dira cleansing, then that's a problem. O tlo no phela wena le mathata a ditšhelete tša go blockega, wena o tla phela every month wa bereka wa gola o kgotsofetše ka salary ya gago ya kgahlisa, mara every month wena walla ka baka la gore ya tsena ya ba ya tšwa immediately ya dikolotong tše le gore wena ga o tsona o tsene jwang ka re ga tšona, tše le gore o bo sa tshwanela ba o tsene ka re ga tšona, but there's something se e le gore se o dira gore wena ka mehla gone o kry-a bonus ya gago, kore as long as se fele tšhelete ela a o dudišege wa e spenda, kore o ka ba phale di-trip tše le gore ga di nyakege just for tšhelete ela e fele. Ba re ga o ke tiri ke meleko, phafoga, bula mahlo, e tšwa ka re ga meleko yeowe, swabiša manaba a gago. The more wena o ntse o spenda bošedi ke the more wena o kgatlhang manaba a gago, ba kgatlhega, ba bona re bona purpose bona ba e šoma ka tsela ya maleba, ba thaba, mmereko wa bona o bereka gabotse, tlhare tša bona di a ba šomela, ba swabiše, elwa from your side, protector tšhelete ya gago o e šomela ga bohloko. Okay, ba re tseba gore manaba ba nna lekgotla, ba nna makgotla, ba rera ka wena, ba plana ka wena tšatši ka tšatši. So go ra re tšwela pele ka o ke tšhireletša akere le o dirile that cleansing o le protected, mara at least fela šomiša metsela a letswae la kgrofo o no fela o le šomiša, o tšhela ka metsing o hlapa ka lona, o le šomiša, o phumula ka montlong ya gago ka lona akere motso wa o be gabotse, go ka kgotša le gore wena mmele o cleansitšwe, mmele o protected, mara ka gae lapa la gabotse ba kgona go tsena ba lela ba rakola ka lapeng la gago, then ga se o dire selo o no lebala ka mehla go ntse o dutše fase o plana ngwala budget tša go fase gore kgwedi e fela ko tša this ka dira this, di gare di theleditše di-monitoring spirit di a tsamaya di lo reporta gore o dilo o dira 1 2 3 4 5, o tla makala ge kgwedi fela o se o di dire dilo tšela tšhelete o e spendile ka bohloko o sa tsona o dirileng ka tšhelete, o tlo makala o bona o tšere salary ka moka o ile kae, o ile o raloka metšhini ka yona ya yo jewa, wa makala gore kganthe wa ke dirile ka tsela ye, wa thoma wa ya kae mashoniseng, wa ya kae di-loaning, nampile o thoma go oketša dikoloto tšela, o tsena deep ka ramolete wa dikoloto, o palela ko hema a go nyake ka tsela yeowe. Ba re tseba gore ke meleko ga o ke tiri, go na le something
se le gore se controla monagano wa gago. So e ba in charge ya monagano wa gago, e ba in charge ya bophelo ba gago. Fenya manaba a gago, o na le maatla a o ba fenya, o na le maatla. Okay, ha ke tswela pele le tsona ba bolela ka mmele wa gago. Ba re beke o ka ba le dipeini tse le gore di ka tsamaya ka mokokotlo, magetla. Ba bangwe o ka kgotsa le gore magetla a go a go imela, o ka re o rwele something mo magetleng. Ba bangwe letheka le ba botlhoko, letheka le a peina. Ba bangwe ke mokokotlo wa peina. Go diragala eng? E ka ba meleko, e ka ba distress, e ka ba dijo tse le gore wa dija. So wena o tlo tlhokomela gore na tsone dipeini tse di ka ba ile gore di causa keng, and then wa make sure gore ge ile gore ke meleko, dira cleansing, meleko e tswe mo mmeleng wa gago, meleko e boele morago mo e tswang gona. Ge ile gore ke dijo tse o di jago, wa make sure o stop o ja dijo tse o di go lwatsago, wa ja dijo tša maleba. Ge ile gore ke distress di ka causa ke mabaka a ditšhelete tša go tswalelega, dikoloto tše dintšhi gomme wa make sure gore o tswa ka gara dikoloto tšeke, o thoma o šomiša tšhelete ga botlhale, and then stress tseo ka mokana tsona di sa tlo fela, di tla tsamaya. Mangelo a gago ba worried ka nkane gore botlhale ba gago, your intelligence, your creativity, jalo ba worried ka those things, because ba re go na le an attack on your creative ideas, go na le an attack on your intelligence. Mana ba lebeletše dilo tšewe, ba di attacka, ba tliša moraro mo go tšona, gore wena kore o phele o tletše ka di-negative thoughts, wena o make the wrong decisions all the time. So ba re e ba botlhale. Batho ba ba attacka le ditšhelete, mabaka a ditšhelete. Ga ba nyako bona wena o progressa, ga ba nyako bona wena o ba le dilo tše di botse ka lapeng, ga ba nyako bona wena o thabile, ga ba di nyake dilo tšewe. So ba attacka mabaka a ditšhelete. So ba buša badimo ba re tšhelete o e šomiše ga botlhale, ba sa e bušeletša. Okay, and then ba tšwela pele ya mafelelo ba buša ba re di-chakras tše le gore o swanetše o bereke mo go tšona this week, ba re ke the third eye le the crown chakra. Ba re third eye ya gago le crown chakra tša gago di swanetše di be purified, di be cleansed, o swanetše o di kolomakiwe, goba mohlomong o ka no bereka ka di-chakras ka mokana ga tšona, the 7 chakras ka mokana ga tšona, wa make sure di ba gabotse. Wa ba bolela ka third eye le the crown chakra, ke di-chakras tše le gore o receive message ya go tšwa kua le godimo ka tšona, o receive message ya go tšwa go mangelo ago ka tšona. So go na le dipolelo tše le gore ba tlo di tliša this week, mara ge e le gore these chakras di tswalelegile, ga di activated, o ka lora but wa lebala toro tšewe, goba completely wa slore, completely melaetše le ba santse ba tliše mo go wena ya palela ko go tla ka baka la blockage, ka baka la di-negative energies tše le gore di around wena. Ba re a gona kganya mo go wena, there's no light, bring light into your life, go na le too much darkness. O ka no ba o dirile cleansing ya gago, mara o dirile cleansing, o dirile protection mmele o gabotse, mara wa kgotse le gore go na le something, maybe lapa lao a le gabotse, goba environment e le gore o berekela mo go yona e tletše ka too much negative energies. Ba re yes, go sa cleanse negative, a ke re cleansa mmele, ra ntšha meleko, ra ba ra protector meleko e seka ya tla mo go rena. Meleko re bolela ka anything to do with witchcraft, akere. And then go na le another type of cleansing mo e le gore ra cleansa, ra protector from the negative energies, from the evil spirits. Re seka ra ba le di-spiritual attachment, not spiritual, re seka ra ba le di-spirit attachment mo e le gore wa ya lefelo le le itseng, ya ba re go na le a roaming spirit mowe, and then that roaming spirit e ke attacha mo go wena goba ebile e go šala morago, akere. So ba bolela ka taba ya gore a gona kganya, gore go ra gore go na le like maybe some negative energies around you tše le gore tshwantse o di cleanse. Ga e le gore there's a spirit around you, se le gore a se nyakeke spirit attachment around you, le wena o tlo feela, o tlo kgotsa mmele o phela o le bohloko, o imelwa kudu mo magetleng, o ka re o rwele something,
ka nako e ntši o phela o re go le go dutse o etse o file o kare motho go lebeletše wa le o le ka re ga batho o ne o file o kare motho o lebeletše go thena o lebelela a ona motho a o lebeletšeng kore le go dutse o etse o file o kare there's someone around me, there's someone o mo gaufi le nna o na le motho gona mo o ntebeletše too much, but wena go lebelela o bone selo why o sa bone selo ka kala re third eye is not activated. Yes, ka mokgo di-senses tša o di botšang ka ona dire there's someone around or there's something around, ntho e ntebeletše ke nnete e gona ntho di-senses tša o di go botša nnete mare because o ka se kgone e bona ka matlho a mabedi and then third eye e blocked, then o ka se kgone go e bona ntho mare di-senses tša o di a go botša gore there is something around me, ke nnete there is something around you, ke ntho e le gore a ya tshwanela go ba mowe ga e nyakegele ga tee. So make sure o ntšhe those negative energies, those evil spirits, those roaming spirits ka lapeng la gago, lapa le be gabotse, lapa le be protected. Ke yona reading ya rena ya this week. Ke a leboga a re kopaneng gape bekeng e latelago. Thokoza.